Kei te kaki māro ngā kaimahi o te uepu taha moana ki te whai I o rātou hiahia ki atu tuki rāno I te mana waka o Tāmaki Makaurau. Tata ki te 20 ōrau o ngā kaimahi he Māori, hei tā rātou, e hara rātou I te ika hai kupenga, engari he ringa raupāke ki te mahi. Nō reira me whai hua rātou mo te rā āhuatanga o rātou. Anei te pūrongo a Irena Smith. Te kaumā toru tau a Grant Williams e mahi ana ki te wahapū o Tāmaki Makaurau. Engari kua hōhā ia me ana hoa mahi o te uepu. We've done our bit in terms of productivity and making this place what it is, and we want our fair share. I nā pō I timatai te mahi porotu a ngā mema o te uepu taha moana, I nā ka hore o rātou hiahia kia tutu ki noa. Port company contracting out our jobs, and we want security that they will not contract them out. The other issue at the moment also, as part of that negotiations, is that they're offering individual contracts, we believe, at a higher rate. There were 4 union members who were affected. They were all offered redeployment. 3 of them took voluntary redundancy and 1 took redeployment and still works here today. So, is it a major issue? It's 4 employees or 4 jobs out of 580. E kai taraiwa mihini whakahiki a Grant Williams, engari kua weto ngā mihini e noho muana tōna wāhi mahi. The negotiations got to a stage where they weren't progressing, and we have only certain forms of action to take, and we're exercising that right. E hara I te mahi māma te porotu mo enei kaimahi, kei te takiwā o te ruarau tāra te pūtea kaore I te whakawhiwhia, kia rātou. Tāpiri hia te whārā kaore he mahi, he utu nui tērā mo ia kaimahi me o rātou whānau. Do we get our hit in the pocket now, or we do worry about the hit in the pocket in the future? And the future is important because that affects not only ourselves but our families. Ko te tikanga ka hui tahi anō te uepu me te mana waka a te tūrei. We'd really like them to lift that strike notice so that we could actually get back to bargaining and around the table without having this hanging over us and hanging over the entire country in the run-up to Christmas. It's one of the busiest times in the shipping schedule. Ki te kore e ea ngā hiahia, he porotu anō ka haere a ngā wiki e tū mai nei. Irena Smith, Te Karere.